like to spend some time out. Yes. Look here, I met our introverts. Yes. Introverts cinema. Introverts really. Ado mehoe timutukani nado. Na tiko mamena is just their nature. Ndikura ndo makao mahana oguo. Yes. Enda wo kwiikarira wiki ehorereire. Yes. Ado meho na no aikare nyumba. Gotuke. Athome gabuku aigire Netflix ona tu movie tutatu. Yes, mekuo. Yes. Yes. Ona itonga nyingi ciana harongoro rwa kerenia mweri. Especially aya mataria o florio wituri ni ure mawo twika introvert. Tono geri o twika introvert no rigwa gathuka yakura kyo mami. Au amuthuri. Niki kwataroka uko kwa Musembe. Ya. Oka we umazia kwa ya. Niko ihuru. Oka wone kiwe. Kakari wala karanga ni mboga. Rekete kera kabuti. Oko doge practice introversion we. You see, like even people in the US will tell you that maikara yako. Yes. Ko introvert muri ni aige muno. Mundu atindo muikari na mundu frati emwe. Even 2 years mutare muonana. Yes. Even here in Nairobi in some places it happens. Yes. Well, it does not happen ko ya muno tukorago. To no uri umorore kana no wakuta lethi thitima. Oria jirani. Kwako siko. Simepotea. Kwa hivyo na kwa nini second floor naona wako naso? Wako 3 face. Laini asio yetu. You cannot become an introvert in Zimmerman, Kasarani, Githurai. Tono lingua pua. And you want to inquire from the news reporters of the flat. Mama wako ini nini hiyo? Ni baruti sasere. Nilifikia nilisasa. Pipeline doge hata gukoro we introvert. Doge tweka introvert no ri aterra mundu wa kunora tuhiyo. Ni akisu nimekase. Omeya ma introvert ni. Mginya motura ne delivery. Areheruo. Yes. Doge mutura doge o enjoy wega. Wo ate wa kurehu. Wenda hau na ndogo yake. Ni wetware ariko. Na ndogo yagu. Agithece o wakamura wacha ikauke. Yes. Utweka introvert ni ka oduruka. Modo. Yes. You can afford some delivery here and there. Yes. And you have a lot of nyumba yaku ina almost everything. It is fully stocked. Fully stocked. Yes. Gitweka introvert we dalasha. Na no reigua karenjo na mihari magwita. Muthuri dai. You cannot. We kono tangiati guikara tranquil peaceful life at dread itago cia. Itago cia no cio wa mweke. Wa muturire wa mwaitu. Yes. Ona heondo ugekira to ukore gwaku. Uri uri sawa. Reke muthuri. Niwe hingira uru. Hapana wewe mundu ndeka oguo. Umanja. Yes. Riu aya tweso cio ri. No ithwe weekend tumiraga. Oro uguo ni twethaga form. Yes. We don't even necessarily plan. You see kwendo ma planaga by the book. Makaga on weekends. On Saturday mornings, I like to do my morning run. Then I do a picnic at Karura. Then I go hiking. Yes. Hiking Ithu aria tu haikete yego tugithie kanya muiri mundu amuranga kuga arathi hiking ire. You have hiked all your life. Literally. You have been hiking your way home. And to the river. No ire muthoni ati hobby yake mwe ni hiking. Na majani ni already ni hiking. Even more difficult. Even more than hiking. Ajire heo do majani maruga mao kia rogono. Buodo wa majani. Yes. Heo do mehandaga. Ona mundu rugamete uona ena angle of inclination yake do 60 to the land. It's called an acute ka ne obtuse. An acute angle. Yes. Leo hobby mwani. Ona tukira yetu tihotaga. Yes. Nikiona ithu tumira goguo. Wakoro wicima mani ukaigira hari ya TRM. Yes. Ukiwa ngomba guthi hari ya food court.
Yes. Muri andu aiganona mugetia plata. Yes. Wari kioguo uthiururuke ku wendia maitho. Yes. Yekaine matifi. Uthie nduka iho endagia thuti 90. Wewe urithie skills. Inatoka gapi? Na anga ni marora mundu magatuira rimu. Heondo marora uria wikirite. Makamenya wewe. Totaru ukiingira nduka ya thuti icio na ti barandi ri. Ira naigira nduka iho na ndiko migweta. Ndoria thuti ngirwa atiriri. Ndiaheirwo bei. Ndeirwo hiyo haina size yako. Ndiakenire. I was not impressed. Mwendia ni akwagire. Bio. Ajire hiyo haina size yako. Yonana ndiko moria na ingine. Tore ni akatia. Ni akwaga. Yes. Ithio tuthia nginya moro. Ukaigira nginya kwe radio goro piu. Ni una mall quick environment kega. Yes. No, moro heka undu gwithera pio na kurura oguo kou. Kwaja ici cie thuraku. Ni uigete kundu kuna thuraku no igua kwena life. Oya tuthia twaikara haria Garden City Kanyeki-ini. Ukirora nyumba ici ri hagwo 200 mweri. Okaguona no andu. Ni ukagona ni no gakinya andu. No gakinya hau. No kegutha selfie pacha. No gaikia andu rogo mamenye. Onawe ti kau. Ti museso. Yes. No ri ithuĩ ri kwi iria tuigua we guthie ikundu racera ceranga. Ni wicio Garden City, TRM, yes, Oguo, Yuja City, yes, Spa Moro, Moro ici ginya Walkins, yes, no turara hiro haro ire so the Nord, yes, ni kamanyero yoko na Carrefour, to yo ne Kafu, Carrefour, we nayo eturahio kaga ku kahetu kama kari nyumba, yes, no kaya merchandise sasa maredia hau ono koragura. Yes. Ono kama engage kidogo. Wega vio. Ugetue to ngigura no nuramenya wega. Yes. Eno itho roraga. Ukaigira hau mini saw. Ukaigira Kawini Speeds gako hau kodia ile ni gapi? Only 32,000 mukipata mtu mumuzie. Na gwe kodo na kuriora uguo. Kwendagiria mundu kaguoya. Yes. Tawukithie village market ri. Duonaga ado kwa company window shopping. And you look very much out of place. Toneta mariga culture. Eko. Ile gito Roslyn Riviera. Sarid. The mall. Yes. Eko nuona. Yeah, everybody is very busy. Ajere kodo kwara gora ini wega ha kurihira parking. Yo kaku konai. Huku hakuna vibe. Yes. Na ngadi othe ni tamarahugia. Yes. Uko wi muragi wa itha. Ukambata hau rooftop. Makona we muboya kanu ni nyimbo ira horo cia saxophone. Kigo kwa piped music. Yes. Kugutire wa ithaka wa njini. Hapana. Utire si bisa. Ginya toxic rafu. Haro kona aria maraingira kule Karathinga, Hindi Woria, Sudanisi, na andu mehoe. Mahana mena inyatha ciho tiria cire magarugongo. Yes. Na maopeni. Yes. Na ciana inyitite ice cream. Niu arake hara haruruka. Ndithire haria TRM. Yetie pizza kana kanini. Yes. Na kuu turi aige. Ni urahitukana na ndo no cebani na mundu. Yes. We moro ngithie na uko the hub ko. Ukore ya. Na masoja mamwe udio kare kwa makomerito ni makuragia. Saidiaje?
Niko sawa. Kwa sawa na wewe. Nini? Uragia ndo ciurio. Yes. Nuko una kugethi mundu nda kwendia guoyo kamuri, I'm looking for LC Waikiki shop. No, LC Waikiki utapata third floor. Thank you very much. No, kaigira LC Waikiki yo. Na ni mwene idore no mwaka usi claim, o proclaim. Ugafagura dia t-shirt ndo ko nduragura. Hii ni mzuri, ni venye mumejaza mumishoro. Sasa mumeandika sana, iko na makatuni mingi. Yes. Hii ni gebeba. Oh yes. And that is how we are not introverts. Yes. We move around. We interact with people. And through those interactions great things happen. Yes. Yes. Na riu ku no kumenyaga gutumira facilities imwe ta elevator. Absolutely. Yes. Na no kwege na higa andu. You see there is the elevator. There is the escalator. Yes. Elevator ne lift. Ne kirini. Elevator ne kirini. Escalator ne gathi cithiaga. Na ni amba ekahinga mundu tani wa muthu to ndweciragia ha kunyita ni hathiaga. Wanyita ay wewe. Riu master-ini macio no momenya kuhuthira indo ta icio. Ukamba riu kurora aria ene horo ukona ni anyita aranga na kanyita ta kirori. Na riu hega mundu na ground ino itu ri andu aria menayo turi no kafu ino ya TRM itagwo Travelator. Yes. Travelator ri ndiri ngathi cia kuranga flat yothe iyo nayo igithomo mwanya. Ya diploma. Iyo ni PhD. Hiyo inahitaji PhD. Kwaje wakuweta kindu ri. You see ri. No escalator ri. Waranga ngathi ri. Iko flat. Yes. Nicely flat. Iyo waranga boka inama. Flat yothe. Yes. But moving. Yes. Riu ni othia moro nigetha andu aria makauma rwogo moke gucera umenderie guo umere mundu anyita haha ukaranga haha tiga gwitirania ni uronekana we wao gicagi ruga macheni na waigira theini tiga gutembea nyamu ni rathie ya gutembea nyamu ni ugukinyia. Yes. Oh, that is us. Na ni thwe na indo. Yes. Na tunaishi hivyo. Ndio hivyo. Yes. Eva iko vina 48.